reka rero tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze kandi mwese mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Rero nyuma y'imaze imisi bivugwa yaba ku Rwanda yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Amerika, ubu none ikintu nuko Brigadier General Nyamvumba ubu niwe chairman w'inama Nyafurika y'abayobozi b'ingabo ACoC cyangwa se abayobozi bakomeye b'igisirikare kuri uyu mugabane wa Afrika. Reka rero tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze kandi mwese mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Rero nyuma y'imaze imisi bivugwa yaba ku Rwanda yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Amerika, ubu none ikintu nuko Brigadier General Nyamvumba ubu niwe chairman w'inama Nyafurika y'abayobozi b'ingabo ACoC cyangwa se abayobozi bakomeye b'igisirikare kuri uyu mugabane wa Afrika. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 11 mu gushyingo Brigadier General Nyamvumba yagizwe chairman w'inama Nyafurika y'abayobozi b'ingabo cyangwa se African Conference of Commands ACoC, asimbuye kuri uyu mwanya umunya Libya Nohi Ahmed. Rero bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, mbifurije ikaze mwebwe muri mu Rwanda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari kutwumva kandi bari za Uganda, Kenya, Sudani, namwe kandi mutwumva muri Kota Masimbi, mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Weho ukomeza kuri subscribe ukoreshe gwenero tukugezo bya buri munsi, nibikunda kandi uje unabisharing kugira ngo bigire kure. Ni umuhanga wabereye cyangwa se ni mu muhango wabereye mu nama ya 18 ya Africa Conference of Command yabereye mu ishuri rya gisirikare rya LIBYA Command and Staff College muri Tripoli guhera ku itariki ya 3 kugeza ku itariki ya 5 ushyinga umwaka 2024. Amakuru yasohotse nuko agaragaza ko ACoC cyangwa se African Conference Command ni umuryango kandi uhuza amashuri makuru ya gisirikare yo muri Afrika, ufite icyerekezo kandi cyo kuzamura ubunyamwuga bwa gisirikare muri Afrika binyuze mu burezi butandukanye, amahugurwa ndetse no kongera ubushobozi bwa gisirikare ndetse n'ubw'abasirikare bakuru mu mashuri makuru ya gisirikare yo muri Afrika. ACoC rero igira chairman ikaba n'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rizakira inama itaha ugira amanda y'umwaka umwe gusa kugira ngo abe yasimburwa. Iyi nama rero y'uyu mwaka 2024 yayobewe kandi yakiwe na Libya cyangwa se igihugu cya Libya ya Tripoli, yafunguwe na General Mohamed Ali Ahada, umugaba mukuru w'ingabo za Libya. Irimo rero zaturutse mu bihugu bigera kuri 20 byose byo muri Afrika zitabiriye inama y'iminsi igera kuri 3 yahuje amashuri makuru cyane cyane ya gisirikare yo muri Afrika atandukanye, hagamijwe kuzamura ubufatanye ndetse n'ubutabera mu bijyanye na gisirikare. Minisitiri rero w'intebe akaba na Minisitiri w'ingabo za Libya Abdul Hamid Mohamed Baya nawe yishimiye iyi nama kandi ahagarikira umuhango werekanya bubasha hagati y'umuyobozi ucyuye igihe wa ACoC ndetse na Nohi Ahmed, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Libya, hamwe ndetse n'umuyobozi mushya umunyarwanda Brigadier General Nyamvumba, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda. Uyu rero akaba agiye kuri uyu mwanya aho agiye kuba akora byinshi bitandukanye kugira ngo agaragaze u Rwanda
agaragarize n'umugabane wa Afurika muri rusange. Kenshi bikunze kugaragara aho u Rwanda rukunze kwigaragaza mu bikorwa byo gutabara, rikagaragara kandi mu bikorwa byo gufatanya n'izindi ngabo z'ibindi bihugu mu kuzahura amahoro ndetse n'umubano muri rusange. Rero Brigadier General Nyamvumba tuze kubagezaho mu masaha make amateka n'ubuzima bwe, uko yaba yarazamutse mu gisirikare kugeza naho ashobora kuba agiye kuyobora amashuri atandukanye y'igisirikare ku mugabane wa Afurika. Hari n'ibindi byinshi rero kugenda bivugwa hano ku mugabane wa Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange, aho nagushishikariza kugenda ubisoma nk'uko igitangazamakuru bwiza ACoC rigenda bivuga. Nkaho ishyaka rya Kisegedi rirashinja u Rwanda kuritezamo akajagari kariyogoje cyane aka kanya. Nyarugenge kandi abakekwaho uruhare mu rupfu rwa Olga Kayirangwa bamaze kuba bajya mu bucamanza cyangwa se banze umucamanza ibyo abavugaho. Libani kandi ibitero nibura byo kuri 5 bya Israeli byibasiye amajyepfo ya Beirut. Mu gihugu cya Uganda batatu rero bakurikiranyweho gusebya ndetse no gutuka Perezida Museveni n'umuryango we, aho ibyo byose biri kugenda bigaragara. Prince rero bin Salman wa Arabia Saudite nawe yashinje Israeli gukora genocide mu gihugu cya Gaza. Nshuti bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, komeza ukore subscribe ukoresha kugira tukugezo bya buri munsi, nibikunda nawe utaha.